Ghana bia na mudi mema turum no mon krabu abrante we na moni ne turum because o turum dini ana odi sie eye ma no mudi turum no anim wu ase na akwa we ntena ho wa odi turum bia cha akwa we ko sha wan kona na di ne turum ekọ police station na tell police for say ni ne turum a ultimate transfer video we e fa to nti ye funu ban emu ba na wo sa akwa ye ogina hoi oba bema kodwo besia Akonoba yedi uturumo na magana fo nyina ntese se me Akonoba edi muturu because the way we see you no asa bi ofi a wotim panyini bi ofi opa otima social media emeto bi afoda because the way akwa we eye no o man Ghana yatimu eye say Ghana de ya sha emre bi ato se ma bema enye sa addressing we but enam sa Akonoba we odini turum asa bi odi ancient na di turum adi se obeturum Akonoba se wudi turum na di se obeturum ma obi ehunu e because menim say obi edi turum bia no oba bonte adi be kire say meme de se bio me ege yedi mi turum but wo sa akwa we say Ghana wana otenam se onim se omba buo kum asiewunti no ena waseda ena me create content content creating oba ofia minimum brebo mu de akwa wetunumo Akonoba owu Jimmy obi ado level edu eti say bi so ma me etiase pa na niji ade na wo ye no ana o ma me tiase no sa de we ya wo ye asambe na ofro ko dem ka kire wo sameba o man Ghana mu na ate no ube yunu no ide wa yunu ube hye no wa hye hwede we a wo dada wo obema pa kodwo besia a we sa de we say ntakonoba wo say wo sa mema ntade pa enfata biem content creating who create content ene wo ne o sa ne wo jira why oba ene wo jira wo ene sabio amanfo afo wo so na Akonoba ya de o kasa obi bia e oba complete eti Akonoba sa ne mari ato my Ghana mu ye no ntu wenya oba nada daache but meme de minim say ense ma matete kira say wangasa no amanfo na ene wo da ye fa uturu rough all the ya yo o sati enye no na Ghana fo enye nim oh sabio be ma de e bia the way Ghana system na ye no into creating content into the content na we creating there or the jijini pani but oda jija manfo ni ajija manfo no sabio mpe wasem ne o munyina betawo adentia because sabio obia e wo baba obia obaba ma mani nye samba bema abeya saa nyoma we sei na odi esie obia ne sabio ne su ene ne ban a ode ba wiase so Ghana na wote no a edi utrum no a wo se da ye wo so de create content no masa da sa jimi na wote Ghana na wo jimi no hwe de we a wo se e ma pa atade a de we atade no esi ada ho nta Akonoba atade we a wa se ni video we a wa ye no nto wo sa atade no ewie na kwotena bonten na wo sa video na wanga san se na ho be ye that bi se wo sisa bio e bia trum die no be jai na wo no ba betena na so be wo e ma ba wiase da ache a se na wo ma no o betena sa adwira fa ho o se Ghana de we Ghana site no ya na me hu no we bi se ya ho ya na se bi e mobo e me ya pa se ye sha mra ye ni so because abrochira se de obia nim se ya gay atum yes na gay na ya jatu no nipa na o ye gay no oyi ni ho anim o ma ewiase nyina hu se mem dem ye gay o ba gay fo mo abrochi kro mo nyesa no we o Akonoba o mo no mo ye gay no pom wo abrochire kroma no o mo nyesa jimie no ma we o etimi pa ba ma tisawo etna ase amiatwu makeup am woni mi apampe toto ano ehye wo sa anta ade we na Akonoba unya o message de because ade we a wo ye de me adwempa me hunu nyansa bi e wo mu o se scanner wo de pede a ene se scanner do pede de ene Akonoba menim se sabi se eni jefa ni jobanya bi ya tra Ghana ho aso sa no ma we se so sa de ene akodu sa mbembe so we create content creator Akonoba nti content na create ene we ya de na Ghana na he na ekoi ehe na Ghana na ekoi Akonoba sa jimi na wujimi no yeso akafuo mo Ghana na mudi amanfo trum no mo ncha brante we na mkodi trum
obi ogana bia na mudi mema turum no mon krabu abrante we na muni ne turum because o turum dini ana odi sie eye ma mo no mudi turum no anim wu ase na akwa we ntena ho wa odi turum bia cha akwa we ko sha wan kona na dini turum eko police station na tell police for say ni turum a o ti beta so say video we e fa to obuso bofu ye pa we Akonoba o first and last one na mde brew wanya jimina na adwempan ne titi wo so a wa we wani anyi social media no so se di utrum pa saade a ma wiase nyina hunu se di utrum na ja jimina wo jimie no na oba na wo ba wiase no sabi so maame enye ebia awoche bi na wo maame so ena maame ntimi ka wasemo a Akonoba ka jimi we o jimi ko buso for must stop you come stop you ba country called Ghana e jimi sa na be koso ba one day no maka no omochi no di utrum na utrum no ebie se ho na afro wo bejira ponte be ka sai obi akowrepu utrum a ye be say jelu aka ho Bob Risky asewa wa Nigeria oh was starting the jimi no was say ya na wo fo no so oh bobo ene ne unhu akwa ne biam no say ya be aka na Akonoba akwa ne to ebe aka ro akwa ne nofo ebe aka ro akwa wo na mfrumu mpane a wa starting po montra ho amon aso mura mo je no so no mo so mo ma e benyini mo ma benyini abehwe no so ahu se eye normal ten e na wo ye no yes eye normal no wo ye de a na sa wo so ba kwakwa e bia meme kasa wo ade bia ba Ghana de mole ne de kira wo de ne akwa o siga na wa wo ye ene wo awu ade o siga na wa wo ye hede wo ye ho be ma pa o sabi ka wo so ba ta the crowd critical content concert party first Bob Santo money Judas we concert party no omuti say matter there but not to the extent say on be say make up we address look the same thing say oba abusa say video ni enko akwa we the meje no no obesumuja mo say YouTube channel be TV Adwepan TV so here the tap send use promo code Adwepan and Asbo Enterprise be your PPI at the amount Destiny influence to access about dance me and no be say cry ya me hu na me buof peace out Adwepan hene otwa supire kwabere fo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wodi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo